Itu ke ekmatra karon ke Karbi Anglong long BJP fan pare jibrote APHLC atum anbel. Langsung posi hola tangkat nang ke pisikai sini atum ta kai ke dai tum han ani ki video latum item ke jalo ma pisi tang samri lo. Pisi social media lo theklong le delo hotai dala tu ani video. Ini social media lo theklong lo itu ke claim activities theklong lo te. Jong si ini tum felar det lo tang te. Ini metal itu lo stop sih dulu. Oke. Langsung posi itu mat apa makan lagi. Kasih non 2026 bangke semi final lo. Ba semi final jong si patu ko mereka ke botong le final lo ke itu meni Jepang lo mo. Lapen mo final jene tinni khela poto. Tala supena tiketi ni bita ulai ni lo na bita ulai ni lo. Socheng denta sok che jor jor kon mane along adivasi kita wang lo bang kami khila long kami claim ji phan jang ke thai ke phan nang ti nang ji punang jo hang lo bang ta ke lo ti dun thek lo tang le melo pen ining ta oi nang ni la tu kopini motolo bia phan chot ma puta nang ni di sini lo hodai ta puel mane ki bisa sabang thepi nei muri tu jo se ki bisa savel lo brotang te nang le ke than ko dak raun abong bibison se ram tu phan ke than ti dak le abo yang ke ni kichi lo di la so bose pini adivasi tum poisa il tum long se kai sinang ke hang ei la tum ni phana chong thui ji bon la kali e tum la so bang ma khat tong nang ni la ma dule bang di e tum claim dun ba mekanang la ben non apicara te ke adivasi tum cepat dup de cepat dup churu nei tum phan di la si non tarik ko bang ke chuneng ri lo ile tum harokhat el elo constituency sirkep do aso sa ke par lo pen la constituency sirkep along ke do adivasi tum phanta a constituency 3 pen muthote nil ne der na pu present ke pa do weg ji phan bang ke pen bang phobe do ke pa che tong dun je pha a constituency 3 ali dar tum tame bor inang pu bini pen avedelo mo po la supposin ni la adivasi 5 November la bukulia long alang litum ke paduji kaso alam the bangke nililaan chuneng ripen ali das din atu phanda chuneng ripen se nililam thitare kelo pardon che pen si thapon po nile tumalong non la hawra ghat LA along adi labang so along community lang kepleng ti do la asipini ta do we humusti tin bedawang etangji ke wang dolo ditame muniti tum chetong chong son se wi tin thelo ele tum ladak a committee ke do tum ansitame nang sitong londe asi kaduk we sit in koi lang a member kali lagi sit in koi la aprang sini li por hipon po secretary for law secretary na lang lake a head bang assistant bang law secretary bang hinina la lapen office secretary a head inuna lang office secretary assistant office secretary bang in head dolo lapen assistant office secretary bang inina la lapen secretary women wing head inuna la lapen joint secretary women wing bang ini lapen assistant secretary youth wing head bang dolo assistant secretary youth wing bang ini assistant bang nala bang ini assistant bang ini lapen cultural assistant cultural secretary assistant inuna lang game and sport labang ke head inuna lang head abang lapen assistant bahini game and sport bang thom lo game and sport lo IT cell tu head inuna lang lapen assistant bahini na lang bang thom lapen development secretary head inut lapen assistant bahini la kaddo we pen bang koi ili tu post na lang asi ini nili nang litum phana nambak lang lo masih litum non dak bangkwan doma na pen komada bang thusi ko suar pukle moji make litum non kadu we singwa rapet se kini lo phone ni kon assistant Asami sakai pen nang cepat do nabang pudo lasi alang lipan asami sakai asi reservation pen tame alang lipan ponsi post la nang tume le long si post lang pro ta lipan ni proposal pidon lo la nalin tan tidon lo kanthi ta dolo kedi korganthi a leaders nda dolo
non ni pangdak den po office secretary executive meeting nang ke attend nunde ajir ding piglu lasin ang tum da korgan theli da tum pini nili tum LAC tum han la so alam the bang kra dak nang than kang tha lar pro nai ma pasuntuk nai la pro te pasuntuk nang poma ma ko son lo manang le tum than dam pen tong nang pa active dun poma la so bang harsing ingleng he te wala su tame nang tum ching wai service na toy dun lo mati tame non bang ge som ni bang ekdom nang active dun de pin le AC pen kapi thik pon thike hawa ki hat LAC pen kapi thik pon bang so executive meeting me lo me ke ja pon me ko ki hai lang le khan ke ru piklo si harsing leng la maka ni bang ke mane leader sona situation de ho nirak ra ka lang li interesting piklo penil to kor kan thilong alang leader ke leader ho ane ko pre ta aku kar iar tu kilong lete lo ciru se ta du sanju ni sita alang li interest in ede kopi posi interest in ede ma po alang li phan ni tum kaching kita presiden pen da cingkilo ni pen da cingkilo hot na alang li a interest po ki saman mana ci chak dun ta du pena pi dun da du lo na pi dun ede da di hota du lo aveder pusang pi dun ede le he to la ba thang la aveder lo sita kopi pose alang li meeting ke bang aveder ma alang li aning ki oy alam bang ni litum chini ni la si ini tuh next lah pas sudah tarik apa ekbar presiden secretary tampo lah cingki tampo mesti alang li ani jepat helang tuh nanti nili tuh mau ipesi ten nili sila so proposal tak apa office secretary pek non kita alang li claim credit lah aku non lah inat bahani kijok ponda dola inat bahani ala tenjing phanta dola nili tenjing phanta pini nak karne onglu tap sita bangwe ang bong pen ko mane arpu ken dun jin ning ke hang do iglang ba LA lo game and sport secretary ta do iglang game and sport secretary koman ne jong se song bong pen ke claim dun jin ning hang do protang ke proposal bang wani ke no nala parkwa long heli tum executive mai ki do hode tum la a member ki pon hedi ni lida kang ton ben pori pon po heli tuma hauraghat LA presiden bang ke sar suren kramsa walang ni lo heli tuma presiden lo party mane la hauraghat LA presiden la pen vice president ke prahala daidung bini ang dun dedi prahala daidung lapen vice president inut ke mahinti sopi pualang ni lajo alos song marahin pen ke secretary bangke Ruby Singh Ronghang bage pualang ni lo joint secretary Probin Rongphat dobo pualang ni lo joint secretary Gobin Rongpi doma lapen assistant secretary Mr. Mensing Phangchu lage ni lian lo Assistant Secretary Mr. Ken Singh Ji, Duar Baguri Penbon Doma. Lapen Assistant Secretary Mr. Chesong Tokbi. Secretary Finance Khorsing Tiso. Assistant Secretary Finance Khorsing Tera. Assistant Secretary Finance Larsoning T. Duar Baguri Pendi. Larsoning T. Domanon. Napen dutulang Assistant Secretary Finance Songja Singnar, Treasurer Hemari Taro, Assistant Treasurer Anon Phangcho, Assistant Treasurer Tenzing Be, Lanvelo, Law Secretary Gap the Goglo, Law Secretary Bangathom Gap the Goglo, Organizing Secretary Dhuni Teron, Nona Baidi, Assistant Organizing Secretary Ronjit Be, Duma. Pualang ni lo lage socheng denta pen lo Ronjit B lapen office secretary Harsing Ingleng assistant secretary bahini non inut ke pon lodi
Pawan Midhi pualang assistant secretary pini inut ponlo lapen non inut dola iponai joint secretary women wing latawe secretary youth wing Mr. Sonju Teron la pualang ni no youth wing secretary in charge lo lanwela lapen Risika Milikpi cultural secretary Ruby Singh Big assistant cultural secretary lapen Bor Singh Timung spokesperson James Singh Tiron executive member Jiten Killing executive member Hemari Tiron executive member Mohan Bay executive member Thompson Bay executive member Ken Singh Milik executive member Khon Singh Tiron Ken Rongpi Samson Ingti Komol Inghi Mondol Singh Ingti Manson Hanse Amo Singh Leng Anke executive member saya dia. Misalnya tapi litum kapapleng nang itu lah. May contract committee pen kiwan sa sampai kadom pilot lapen LA committee lapen dak kado wet cengentar sampai kadom kadom. Jadi genda so cengentar kondensi pe malo lihat aja. Si long lasi mana mungkin lah pu kamsa sar tamen ninge lo lapen pu list tamen ninge lo lah di basi tu mangke cepat du pipi ko lan lo. Lasi dak itu sampai dak so cengentar ke hai tangan tim lo mati. Kalau bangsa hoti pahai dia so kecil cak tekan akam muka claim pinangi pusini li mata mana 10 to 12 kilometer elek sebut nang jog jog helu so li lasi laso por poling bang hadak ke pon pije panakam bang ke claim pitegi mah pusini li da napen ke mana kecil cak tekan li tum kado beta la pulo la da ka piat kami itu left right sampai dak sampai kado we la hai pen sini tung election sampai ke than pen sampai tum left right dak pahai dia dak pen sampai or tengen da hai dia le hai left right ke dak rumah berat hai thor alai 12 kilometer 13 kilometer packing bangke bangke kosto so kali ada ke nasi nang jokan nen da dulu nasi harong along sampai square piece square do la ton la hayam pon pidet la son unji mah la hayam lama bang si ni ta kaju dun kang tung mane yong si la hayam kam claim pidet lup tu next camping an so se lo ke yo yi yong si ako itum claim pidet ke dat ko ni nang tung ya prang nang pahai pidet lo sampai nang tung la da chuan ke dat la so lam kuison mang bang bek ko lagi nasi lahai tu umpan diklaim pija kam kuson malah bang sini karjudun nah kalau nilai makai. Sihatan ni dak muka song hawar tu manda klaim pilo. Labang ga form do ni nonsen kam po pining hala officer bang na pu ma pining phan ke dam elu. Ta non la morning hedi July Agosto se na pawanto. Tame non thondam me hela tum receive tame ako itu tum so copy nang lo dun mati la so copy por ako itu tum remind dam tune do June July kasi non bang ke hola so pulling non akimi jitu new established ji la so a pulling along rongko ana tum se kache don ma de hola so gangbura tum asuhi dolap ni lapen hola da voter ke do jitu la electoral hai la tum amen lapen hola CLY number la dak form dolo ane linon alang ni phan pikang po pen application ekta pik piningji holo dak application ke election officer la kosono election commissioner officer la pen deputy commissioner phan mane bahani phan param ni oblique pinang po deputy commissioner anke la support ke lage joy ke la se tum kam claim pinang po ke claim bang se hala dak rong pho butame rong ba la dak ke rong throk se ni tum che don lok tame hala so gangbra tum asuhi la pen un brode la gangbra tum heti sil do lap ong me ong lu la so bang e claim pinang la so bang claim pinang prabjin pen ta claim pinang butame ele tum yo se thofe bro tang claim se thelo muti APHLC long live! Long live, long live, APHLC long live! long live, long live, APHLC long live! long live, long live, Tribal unity long live! long live, long live, Tribal unity long live! long live, long live, Tribal unity long live! long live, long live, Haraghat LAC long live! long live, long live, Haraghat LAC long live! long live, long live, Haraghat APHLC long live! long live, long live. No to Namaste! No rest, No to Namaste! no rest. Handbrake long liting! Itom sangse, Handbrake long liting! itom sangse, Handbrake long liting! itom sangse.
achiklo yon wang ta tarik ingkoi lo bolotang te dak hauraghat LEC APHLC atong pen ele tum joint extended mat executive meeting dak pedodo asa constituency tin sini tum tarik ingkoi lo te pedover pini dak tarik ingkoi dak ni tum dak socheng denta constituency dak rongagora lo situm pedopono lapen dak ini tum penangan arsik jikalam itum cingki jetan pono lapen none prang gebang jelang ini tum program kedeng ponai dolang lapen ke klaim kedam ponai dolang lakat do kawe alam itum cingki jetan pono non nomor 1 bang ke non tarik krepli asamalong opposition party doan itum cing room si itum mass rally pedo bonje guwahati lo labang sohun sitame itum hauraghat LEC pen itum bang pharo phoso segidu ni phan itum dak parai pontang lo lapen asona thakse kaprek kaprek LA tum karbi anglong lapen ensigil pen sitame kidu ni phan itum APHLC pen itum cingwai ponpo lalo lapen hinia bang ke non la tarik pho karbi anglong la non November tarik pho karbi anglong lo ke do adivasi ya khai doan itum APHLC long nang kecerap na chitu dui phani tum hana chingki na chingbai phana ale tum chingrum po bukulia long lang thera long hala sur sita mil tum APHLC hauraghat LEC ben il tum kacet tong dunja phan lapen kecerap duni phani tum chisik ding lo lapen aso phi nil tum la hauraghat LEC pen ke claim ke dam ponai ka do gawe apen ar pu kache pek nai lapen kala non e prangi bang jelang program do ans tame kapachun poneji phan sini tum chisik cedang pono la halo ini tum dak executive meeting lo ngaching bai pon ke